Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kertong ka National People's Party uba samnen malnyang uloang balada ki patba kinjid yu hakani ka kenti ukular banya kren ka sarkar MDA ka baar balaya lam daga seng NPP ban penyo ki jingerap ikinong rap haka than ding ye yakini ki kentien ulapan pa hoba ai jingkren haka jingelang ya lap election hamau lai teng ding ye area kabala long menta kasi ka hanriu tarik ujamang arajar apulai haga jinga dan nang sembut menteri rangba ka jela ba prestun tensong ba wailat shela u MLA ka jawai constituency bat palat hajar ngut hipat ba uba samnen ulaong kinong rep kim ju pelut tang shipau ni arpo hajar tingka ban rep sing sok sao sok menken hendai ki pelut da ki lak ha ka shisnem hendai kim ju yo jinga rap na ka sarkar namar ka slem palan kom taw la kular la daw job akani ka kenti ukloi ban penyo jinga rap na ka sarkar ling ba ka sarkar MDA kabalaya lam da kaseng NPP ni kabaha ba fokus sa yung constituency kabare kini area tingye kay ka kam ka mga tray ha kini ki sans nam ki balale baki scheme baro kat ba kan siyang huli kala record kat to gani baka ni ka dong kathan jami sini menta kala yo ek scheme hapo ka sans nam ki balale kala po ikamba chispa lai prokur Jadi ini kalau dengan dong kethan jadi mentah kalau dengan pro dan piang bat keladang semai kikam kita kalale hangni kedai kedai ke umram kemudian sakti sendat jong le rom tinggi bat ngela penpoi kedai ke kemudian poi sedis po mau lai ngot bat dosau mau mi bat IB mau mi kedai ke ke poi keman riup kror dula bat nata kedai kelapoi sekisram kitau Bakaloy ka surok mentang nasna na laumay sa umlika kapag sanction galong ar kror tanglay kilometer. Ye, ginang don kami ng surok pagkadang saan to galong kajingking bakat to gani kabaday ng tagatan ng umlong. Ye nga karman pagkaday tinglot hangay kantoy sa kumban nyo po kror ye. Deputy CM jong idan hang ni ila penting kena ya kani ba ille ya kani kam hapo kani sansnem bat ilong to ay ba samlem sa ka party MPP mo unco ikwa adam jene kani ang jong nga kasultanan pangan don hane ka party bagi nong yaram jongi kilong ke basta bat kiba pro bat kiba ya kisimbot jeng parkhan habang ii ya kajing alam jengki hari ki sansrem bat ngaruh lalong undang alam naga deka konstitusi kumu minister to gipor layo banyi donlang ngasgo bakala day puray nga bangan siyam ya karay banyi donlang bakining kinong alam kiba tibet nang bangiru kiba nang hadien ngin sa siyam tipan hagawin kaski yang kadin jadjoki kata ni katong ban long nong alam ban pek nuksa yakin nong alam kiba sekwan kiba kraw patlu kin tray tenge na kanika soyong constituency kakarpat epi baro kiba don hangni ngimday banya tiak banya dem nenta saus ngi saumir kadai kapor kiba don kamtam bangin ya pasyaw na kanta kumno banya tray bat penklanya parti batru bat penyo si pun kita ginong kersan jangka parti NPP rongi pi yang keski habang ngepet yakikam kabang rakyat nanti kesan snem bat mentaro bang rakyat keleng saudang ke konstitusi kidang dam si pun kikam banle hakane kedong ketahan bekiria jongi pada kedong ketahan jongi tumbang siong Prapo person kinoy ginongram. Jakom tangi i pada kanya ginongram jungi sini. Kipelot hi nakasap kasar jong. Namar kitip takajing pelot ya kene mday su tangda sipau arpo wajar. Kitan ginongram jungi sini. Kibarap yus ing, kibarap yus sosaw, kibarap yus somenken, kibatung yung pit, kibatung yung kocor,
kipelut dak kilat haka Islam jakum tangong kim jukwa banik pan sigarap na kasorkar nomor balai kyong dalek apply ya subsidi na sarkar dalek si pausin rung impat yo kador tam kendian kana kim juk tre banleng namar ba kasorkar kepat Islam ya kilat singaram tengong ya pi ko kinong tingyay wat nai kusai haka de kenti ke pamenta ngan simkia ya pi kan penyo kilat singaram leng ba ka sarkar MDA yo lam da NPP nganyalam ya pi dan pentuk iktik skim jaga de song ka thao jongi laga de kamrap sing laga de kamrap sosau laga de kamrap somenken ya ka de ru ngasa pek tumro ban thawat lang ikini bat ngare kren ru bat i dip i chim sa jongi lada long ka bala ngin bu ka wei ka office namta de ka rap karyang jongi ladang iyo ya ka inspectorate of agriculture lamika horticulture kanong jikar ku yang ada dong katan jongi jagum ta ngi phi borok kawai ka soyong konstitusi kinong sum jongi kidai kinong ram jagum ta ngong ngan kit ya borok kibadai po ka soyong konstitusi pun kipat ba kisay lambakla ha kitu kikartong kiwai Hagapur election dalawan kan bas yung ii pigi dong ram. Hanay pa samnin ulale dakakam san hajar tuligi long yin imaw layarap yung skim rap si po ajar muntakat no gana wajik kakuri kayin kasam juni bat ya ka constituency. Ompat dun way ru wamale apo kasayong baun paikman ya kinong ram. Day tang badan samlin kilayo in the scheme rap si pose for ajar kilayo na papa Jagade tang na ka ML scheme hanay menta na kaliang kasor karu kadon ni ka scheme banyarap kor pangipi ki papa ki balong kinongran tenar tada wong ipi ngingi don ya kan nongren ka baskam nadu ka party baki nongyalam badru kumu kandidat uban salong biang UMLA leng ba ka kerjaan jo pi haka sipau tarik bat khatlai tarik inyo benyo ya ka bot ta inyo jing job padun buram ikuadem ha ka kot pai ba ngi pi ngalai i bakito kinongwan kan bas election kibadai na ki way ki party kamtam ng party UDP ngayo i ba u presiden jong da UDP kuran hang tepo krang uang haka al punyo tarik berai baar ngisa se satkemen nang te na po state central sa soyong ngong kata pe al punyo tarik berai baar teladap hanay ngiyong kito grasya na duto kaski ngisa syat haka katlay tarik berai basam nang te na soyong Bat kecingkran kentok palat yang ibun sin kecingkran ben palat ya ke parti jangi ladan tu way unakan pas election na ke parti UDP udah keren unakan po ya ke parti NPP ha ke bapenkot uang gumno welcome NPP to Soyong is Kasil kila pedang bat kila welcome ya ke NPP bawa samlin hasayong konsi bandong MLA. Dalam tempat bangang ipi kay nalakan para ni kiway haga bakot yoy diru habot lang. Benar kadang ipi ngikom kinong yalam tumunong mikman ngam kuwa bendetok tan ni kiway ngapansay kadang rin lade ya ka ay ka bala tray sikman bat ya ka ay ka basa tray ng may sikman bat ya ka ay ka bala tray sa diyan. Tekum takum unang ngalam begini ke sansnem ngampat semlane bakla kanu natapag ba jeng soyong tekum tangong ipi apa hi i bang piang ngepet kum trekam ngalapik naru batak ke sa pi ram artatin ngin yo biang ke job ke badon buram ndai su bantam tang kendak kensoy ngin tam sibon ba kebun dengan suang ipi kadang di kiski mentah
Kinawan join nagiwag party, kamtam na ka UDP. Kinawan niya sno, manin hamong kumbasaw pausan pungot kinongiram, bagres no sa party NPP. Padmantaro hangin si tu, yung kinongiram jongi, hangne po polling station maulaiting, kibagi pelang yung meeting, tanggi batip, kila po'y arpo prangot, kibalawan join sa party jongi. Dengongi pi kajingwan jongi patba hangi ba pintip kumno kalong kadong katan tinggi jongi pilayo I menta kene kadong katan jongi kalong marpal sya ban faisal sulong pinpet nang neng tai kat no jing ityang jing ibang de hagoi kaski bagi nongsor kisaran duit chane kalong ka caka jro kai papai ka piang bagi wan pekai kilom jiwa banyo I sulong brakoi ken sawan sikinong sor shani chedingi masendap kene kasurok na lau mei sa umlika kata kene katong baba samlen umle na kene ka area kadong jeni sani ekam ta kene kapo long dia pigi pai ba wat pan sngap ya ka ei ka kiwai ki katho ayangi nama ki to ki ba katho ayangi kidai ki batlot bat ki bampai ya ke sa katong ekam ta ki yo I baba samlen ba ka party NPP ken poi sa katong kem la balai ye ki suhe sa kapten long bi kat dang ben ngi dang klain kat nang keno kapot dang yo kat dang kan tha jing job ngien ra kata kadai kanong rem kabang ngi yang skam namal manta nang ne kadang jingalang jongi kadang dai tang meeting area dengan karpat ya piparo ki badan hangne haka pratarik ngedang kamiting ke bakato hangte sedang soyong sayawan kenang partai kaski sedang lang siap minister deputy CM jongi angon baki minister tekom tarong pi bakajinya nanti jongi ke election mentara arbenai tom adien bar pesenge no bak nilai tracy tom bomba kalong menta pi kat ne ngewan padba dei ba kajing I tapi jabadan samlen pada ke parti NPP. Kalau dia pi, saya mi nang ne, saya lek pada kan mau ha, haka ship hau tarik wat kelen. Mo, dekumba biletip, jaka sorkar labat hakti. Idon kambat as tang sabi, ya bareng samlen. Utai sabi ya pinra, dai ne tido. Baksa lek penyenglan, hamanna ki polling station. Bat penyenglan berpet ha, hang no bantap. Petet mapersa, kesembor kerekon, kekerteng badeng samlen. Bat hang ta seyon, piet pot hakakot.